dan lambat tahun 90-an. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya. Bila sudah kenal pasti kamu tahu. Bila sudah tahu pasti kamu mau. Lalu cinta pun datang. Bada HP boleh pada miskol bah macam tiba. Maulid Ahmad Taha Al-Hadi Sayyidum min Nurir Rahman Asna Ar-Rahmanu alaihi fi muhkami ayatil Quran. Fi Rabi awal syarrafna fi zamanin minhu fattan kullu nabiyyin basyara. Mungkin HP pandai sekolah lain kan. Bagai diremas-remas sakitnya hati, betapa sakitnya hati. Bada boleh. Coba kau ingat kembali siapa yang ada di saat kamu terluka. Aku bukan dia. Ya kok. Apa pun tak kebar lo haram moli yang kau. Apa nyaku tandik lah. Kau dah ada miroma kau mun Jumatan. Cek Jumatan jangan nak kena santri mun sampai tedung reng laki bendeng bini tepak kamu lem Jumat kota besiang hari Jumat pada ben mati reng kafir petong polo iko. Aja mun sekalian bu. Mun du kali bu. Tos pak polo mun telo kali beno karo reng kafir se mati mi kese laki kelenger bu ki. Iko. Mi tepak kese ngaji ya kate. Bu. Mata pak garing bini apa dinak di pacek saran. Pada kan dia ngaji. Iko. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak bisa berjemaah ke masjid compok buk berjemaah buk. Sampian muna berjemaah compok ben selake. Maka orang berjemaah ni kalau ke bini kak. Cepon Imam Ghazali. Keluarga ni kayak ketentrem. Keluarga ni kayak kesae. Keluarga ika bagus. Pasera laki bini sekurang akor ben selake. Sebini kurang bagus ben selake. Usaha aki abu yang berjemaah modolo. Ku tak keluarga ni kayak kesae. Bi ku lagi berpikirong guan. Orang mula ahli berjemaah ini magi atau kada ben sibini tak kira abid. Arapa? Orang ini kemun biasa berjemaah, sa apa jenga katibi tak nyaman. Persis kula ben sampean. Sa apa jenga berjemaah tak nyaman. Arapa? Bulan biasa na jenga katibi. Ku tak lantar ke masjid di pelengaan kantor polisi. Dalam tempo na bujeng berjemaah. Sampean lebet ambua kemi pa apa jenga. Dalam na bede berjemaah tempo na bujeng. Ku tak bujeng di luar katibi. Arapa? Lekas. Apa mi agak tersinggung sama mi tokang pada makin sana ku umik dia kenjut jasa kasamu berjemaah compok maki atau karena benar tak kira abid sampean haram tak kira abid duhur berjemaah sar berjemaah paha tokar sampean sopu bereng penting aki abi lema duhur tak sarmu asar tak nyapa maurib salake pahu ke kelangker Allahu akbar ku tak lagi pikiran norok enje yo norok tempuna cek bocing yang pun tak norok biasa na berjemaah akhir apa norok kia kak nang tupat tubun morda jena langker dusun wairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit pegelak tak sarmu yang pun tak nyampit lakar lanang kenang na nyampit kia lo celo amin selake akret tak ya dek tompes sarmo mun setejam sarmo napa tak sarmo beres napa tak beres lobar maki tahu karena temannya berjemaah pulan rokaat pertama lah sarmo rokaat nomor 2 bi selake pahe pelanceng Fatihana ghairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san misan ka gelek mere nyampit amin selaki agretek ibrik mun gede nak harap mi agila ka gitu
Itu mau sampo tak berian dina ada. Aku lompong saya gelak ngelkel rek. Apa cak aja beda hadis aku. Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashih mun badereng laki ngajak asarin kering bini. Ngajak tedung bening ngajak nyeram beko deh Bu. Iya cak tedung fa'abad pas tanda lesoh leku. Cak gelak. Ada grup nak ke sampo deh ya. On leso ka sama kehego fa'abad cakingnya cak tedung pala leso cak aku lupuk dengan neng saya lagi suruh tedung bisa tak anda leso saya nyuruh walaku siapa cak ero tedung para apa dia leso kok ero ku masuk akal cak ero tedung leso ka mau ni suruh ngalah aing kok cak leso wajar nih ka ero tedung matedung le napang Allah mula napang je pah gerah pah tak ningli beli umat selake ger-ger udah pada napang tanggung abi ni berkai bulan boy imang kana mun napang ipada remah bu pacek tepang kesida iya yang rasa lau deh abang jadi pada hadis sebenarnya akan terusu gula kan kanjeng nabi balik gerah bu haram gerah mula kadung napang je. Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashimun ngajak tedung fa'abad pah tak gelem fabat taghadban pah semalam tedung pegel selaki me tak pegel aja selaki apa nempon ke TV tahu apa nak saya empon kedi ngaki hadis ni koncong la'anat hal malaika hatta tusbiha ring bini sidaya je elak nad malaikat sampai subuh ti natulat lampau jak geleman torot tina kayak suruh tedung ulah deh kak baca boy pentung mari nak bagi gule bin tak bisa deh kak mun nak kadung senekal tak ning lajen kak engki makana gule compok mun malai ke ni bini pah ni bini nada na tengki ambu gula kak boleh leku malai pah nada na tengki boleh apa ambu boleh du malam beni keng tako kak cak gula ring laki nabeng aman mun la aman je kedi kol dua datang pengajian cek putua tak raja lakum karawatan ni engit dele engit carap mun ni engit ya kacung ngiding anang dua ada bu tepak gareng ngapa dina deh pacek saharan de geluh mun lopot lo tepaknya pada bu tepak kasih lopot dek remah pala tepak je tepak pala lopot tepak kasih lopot deh kok mun tepak kasih lopot je lopot lo tepak pon boleh jadi manusia ni dari lem tabu ampun takdir saya pertama apa harus kalau pae apa rizki ampun itu yang nomor dua wa ajalihi ajalah lanceng umur apanja tuli mate apanja laking cuman abadi pole umur lanceng umur panda nikah termasuk takdir saya bisa yo mate tak bisa yoba king umur bisa yoba Allahumma tawwil umrana umran mubaraka ya Allah palanceng aki umur kaulah kalaban lanceng umur sebarokah panapa lanceng umur ulama berdesa ajabu orang senyama lanceng umur nikah abid matena alias taklum tema berdesa ajabu lanceng umur nikah mangkana umuruhu ma'mura senyama lanceng umur nikah tak kotu tak temate make tuli mate keng mun esena ibadah nikah lanceng umur ning 40 tahun keng obejeng to umur 30 tahun keng ngaji to umur 50 keng sedekah tak buambu walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya hidup bagaikan pungkana acem tak tahu pungkana acem
Itu wis sekolah tukang. Pramila kak dintok umur ampun etoles mangkana mun umur 4 bulan ni kenyaman da beda selamatan biasa na thank you. Arab pami selamatin maca aki surah Yusuf, maca aki surah Muhammad, maca aki surah Maryam. Makle anang mun lahir laki gentenga ingat Nabi Yusuf, akhlak ka ingat Nabi Muhammad, mun bini ingat Siti. Jadi umur 4 bulan ni ka iselamatin. Selamatin sekaligus adu aki sekaligus asyukur. Arab pami asyukur pengandung. Asyukur ke Allah. Ngandung ni ka benih margana alake ka. Orang ni kamun tak pengandungan maki alake tak ngandung. Napa cang kesokan Allah mun bagusan ta andi anak bi Allah tak pengandung karena lebih bagus ta andi anak. Mun bagusan andi anak bi Allah pengandung lebih bagus andi pasere se parengi rezeki ngandung asyukur ke Allah. Arapa polanan ngandung ni ke benih karpa manusia karpa Guste. Banyak orang ngasarat king muncang pangeran bagusan tak andi anak tak ya Pak Andi. Beda orang terus tak andi anak polan mantan anyar tega masuk kabi tak kelero masuk kabi. Pemila agila bakaki bong. Pola cek mulia kada boy kaki kalah. Bodoh pengajian di doknya. Noro urus nareng laki boy dia. Nareng laki masuk kabi kok. Apa ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ngandung ni kebenih polan alake kibada si alake mun Allah tak kasokan tak ngan ya bada tak andi lake ngandung mun kasokannya Allah mi agella kaki bu Siti Maryam ta'ala kasokani Allah ngan penggalan makin banyak sini Siti Maryam ka tak andi lake ngandung mi ngandung kagele ninta Siti Maryam ka cempep piara colong je. Mangka namun malam cak gelajar le tak abi olar tak iya. Bamun karo olar ka bersaba lo pati bahaya, olar ka bersarung sejak mereka sobo. Mungkin zaman ngak nikah, tak iya kan? Mangka na mungkin mun tak handi along polong bagus katini kabubud tu manusia ni ka. Lambak kula ben sampian boleh bur. Tahun 2004 makin osom HP ka. HP na macam gula makin HP masuk swarga. Cak HP ka pani miskol adan. Allahu Akbar Allahu Akbar HP miskol ada bodoh pani miskol aku not Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharakis syaqa wa su'il qada wa samadatil a'da Allahumma inna nas'aluka 'isas su'ada wa marafiqatal anbiya HP na pani sekolah konot padahal si Andi tak teman bejang sopu tahun 2000 beda HP boleh pani sekolah pah macam tiba Maulid Ahmad Al-Hadi Sayyidum min Nurir Rahman Asnar Rahmanu alaihi fi muhkami ayatil Quran fi rabi awal syarrafna fi zamanin minhu fattan kullu nabiyyin basyara mungkin HP panis lain kan bagai diremas-remas sakitnya hati betapa sakitnya hati Bada boleh. Coba kau ingat kembali siapa yang ada di saat kamu terluka. Aku bukan dia. Ya kok. Biasa nak orkes antar ke pengajian. Ada ngaltok ya. Siapa mau nyepete je bu? Apa lagi nggak telur aja? Jadi kiban pengarah petarangan tangki mungkin boleh sini kau boleh ante arasa celtong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak katika setong tika engak jerengkong boleh saya nyaran boleh benih codut tepak kapok-kopok jemun tak bebu ngarang. Di tahun 2004 HP kan,
HP lagu keng lagu na lebur. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'u bidhambi yastaghfirunallah. Tahun 2000 Iftahul jannah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. HP kan king pakai HP ada tiaki engak dek Guste Allah mungkin HP nak kena kene gula ngidi ngaki jadi ni kena ni kenian lagui upin benipin tak dijo rajo kak rosla rajo tak lem apal kabeh opala tua tak gelem upin benipin film binin siapa juga hidup di zaman sezaman makin ngakhir gak ki keng mun nyeleke ka puju wa batagu ilaihil wasilah aku bilang jalan semak ka Allah karena gula ben sampean makin muntak masemak ka orang sesemak ka Allah tako elang ikalanyu bee ka santak makin gili na ka Quran tak biasa makin dibaca iki na bangki pengajian tanya agi gelu siapa saja ramai Pak Kiai mak semat oh kiai sekancaan haram tak antar makin Bamun holil yasin mintar cak dengan ceramah na pada mun ceramah na ke holil pada ben selan king bi genteng ngaju lah si tahu cocok ke kok bedang ke buku lah yang cak cak punya putra na kiai ku makin bulan Jumat kan kelampian bote biasa tak teman kelampian bote ku Arab lakar benia putra na kiai mangka nole elang pengajian ku ampolo etemu bila bibah nyetir TV, kebosong-songan kulit nyetir TV, supir dapat edung bulan ngantok, pahayam babi ban serban masuk, mobil kiai, engke cangkul, kemana kiai ni? Allah yang ku apsak sengucak dia. Ya cangkul magi kiai mong tak potongan peti genteng elang, melas magi kiai mong tak potongan. Ya Allah. Abu tahu saya matur, Pontianak gula, gak pengajian. Pontianak pengajian, awal gula. Mobil tak bisa masuk, awal bun sepeda. Para ada pak ke pengajian, pak ngelak so. Wah, kiai Rabu, akhir adrah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Sepeda ada pak kami Rabbina, orang-orang lah ngambek kepi kumakiai. Kula turun di sepeda, haram bagi situ aku berdesa salaman. Pai tanya aku, kemana kiai nak kocang Rabu Jepang kutua cetak kerja gobi gula. Sambil namun ngoncang kiai ini ku YouTube apa malah. Malah itu muda iya. Sambil celing pala saya ngak Habib je lagi kiai bah. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana saya ngak akhir zaman mangken pasemak kau ring ni kak. Mangken Quran tak patut baca. Tori baca boleh Quran nak kak. Salasain boleh pujuung wa batagu ilaihil wasilah asampung kau ring sesemak ka Allah kun ma Allah fa illam takun ma Allah kun ma man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Mun tak bisa sampian ka Allah langsung masemak kau ring sesemak ka Allah. Mun bisa masemak ka Allah langsung sae ropok compok dikir nekuk tasbih. Cuman kula ben sampean mun nekuk tasbih selo ngak kiai ku bisa kak. Jangan tal-talan pelan nekuk landu. Cuman pola bisa kita tasbih pola bisa maca Quran pun mari apa jeung teka ayat kak teka ayat bu kula di baring mari mamale kan tuh buki ero sedia kerdus atau bekatok buki kan ki sabek ikam masjid ben ruku sampean sabek beri katok beri napa ota bekatok ota bekerdus beri Quran sampean mari apa jeung cek kamu tak tege ngaji geluh pada sampean sengkak ngaji sa ayat boy Bismillahirrahmanirrahim Taha sadaqallahul adzim
Lo apa buk, lo apa buk. Sepenting deki pun mari abajeng baca boleh mari asar buka Bismillahirrahmanirrahim ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul azim. Tinakan seayat korban mari abajeng baca pesemak Quran buk. Jelas. Maka dia pun Gus Dur Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis bisa diwaca iku wacangan kuruas kita dan tancepake ing jeru dodo. Arep pemi cenggeng kan? Hah? Tak ngerti. Artinya dia tak unding sampe. Oh ya pada iki. Baca nya goreng Jember gula lebih sampean. Cak gula Bengkalan pada Madura ben sampean. Keng gula bun badak sampean pada Madura. Ken orang tak para cajem mun gula ke berering Madura kak. Pulan muan ngak ring Arab iku. Cak saking kang kui bahasa aing rasa lauk senikap. Al-Qur'an socek debuna Guste ta etolese ibaca ngarte dadi paemut maklengas tete tore tamenaki edelum tore tamenaki ya Rasulullah salamun ya Rafi'a adfa tayyaji ya ailal judi wal ya ailal judi wal. Mentar dadi orang si bisa sambung ke Allah. Mun tak bisa sambung tibi ke Allah, mentar sambung ke orang sa sambung ke Allah. Sehingga aku leben sampean pada depak dek Gusti Allah. Allahumma ketika ilmu tabuk saya tulis pertama kali rizkihi bikadbir rizki ni tulis lambak aku leben sampean. Senomor 2 wa ajalihi ajal tulis ilmu tabuk. Senomor 3 syakiyun au sa'id pecreh na pecelaka ampun tulis. Mun la tulis kapi ilmu tabuk miki parlo nyari selamat sampai nyelekek ka orang-orang sudah jelas selamat ke tipuju. Kulaban sampean takdir ni ke beda dua, beda takdir saya bisa yo beda takdir saya tak bisa yo. Beda takdir muborom, beda takdir muallak, tua tak bisa yo mate tak bisa yo lake tak bisa yo keng selamat tak selamat bisa yo saya tak selamat bisa yo selamat. Si rizki sakoni bisa yo banyak, paham? Si murah panda bisa yo lanceng, si asal celaka bisa yo selamat. Sepenting kulaban sampean masemak kau ring sandi selamat. Mun tak bisa semak tibi ka sandi selamat, pasemak kau ring saya jelas selamat mungku Allah. Pasera pujuk dani ni ka orang saya selamat mungku Allah. Wa batagu ilaihil wasilah. Aku bae jalan ka pangeran sampean. Cek mangkat tibi, mun mangkat tibi ima tak depak, maki depak utabu abid. Keng mun norok orang saya tukang jalan nah. Selamat depak kulaban sampean. Kulaban sampean swarga, akhirat seni kecuken. Dusah banyak terus masuk swarga. Tak bisa kak. Keng mun norok buntek pujuk kulaban sampean maki dusana banyak. Eki bekas swarga tak usah terus neraka. Sampean sepeda neblong entar ke surga aja. Sepeda neblong kapi. Nyikep todik nyikep arek kapi. Keng mun sing ngawal Kapolres Pamekasan, Kapolsek Bengkalan tak kira nangkep sampean. Jelas. Sepeda neblong kapi sampean. Nyikep todik nyikep arek entar ke surga aja. Keng sing ngawal Kapolres Pamekasan, Kapolsek Bliga tak kira nyetup sampean, Kapolsek Gelis tak kira nyetup sampean, Kapolsek Tangkel tak kira nyetup sampean. Beni takok ke sampean, takok ke sing ngawal saya seragaman yade jo. Sampean banyak dosa, sampean aslina orang tak pate bejre. Keng masemak kau orang sila bejre, masemak kau orang sila selamat. Eki bebik pujuk ka swargana Allah. Maki sampean banyak dosa, tak usah terus neraka, langsung masuk swarga.
Benih karwa kebayi esim kak, makai masuk swarga mun andi reng dalam kembangan. Pujuk dan ni reng dalam aku depan sampian. Alhamdulillah. Entari pun tahun bukan tuh buk. Nggih. Entari kak. Tak usah aja ngak nih kepala peset tempon tak ada buk kopi ojen tak apa nih kene boy. Yang ngunceng sini kene dah ya kan. Iya cara nih kene an. Mun sampian peset no banyak uncung serajur wadah iya. Ada nih kene yang ngunceng nih kene sepenting meras begini kene. Maksud apa kaki buk? Tuh pacik dia nadina dia. Maka tak nang ke pengajian pun tahun datang maka tak usah terok tore sanak potuan pujuk deni entare hataman Quran lek kakak tahlil lek kakak asampung mun itu nyala asampung kau reng seselamat kula ben sampean takdir eta tulis ngak napa asaus lambe keng mun enyo naki bi pujuk deni ka Allah yo bo e bagus kapi asline banyak dosa ko tu masuk neraka keng mun bi pujuk deni iki boga swarga selamat kapi reng aing rasa lao amin Allahumma dan kula yakin ajunan serabune ke ahli swarga kapi sampian serabune ke ahli selamat kapi sampian serabune ke bekal bejre dunia akhirat pahalal senyumbang buk ya pahalal saya berikan sumbangan nih kakak pahalal sampian kita abri second hadir nih ke nyumbang mata dak berkatnya ya. Salah tak abri pese pahala ngempak iki bekapi boleh petok ben lagi na berkat dia mentepak kana saya kapi maki sobun tak kina tanah lego aja punten agak jak tanggi buk agak jak bukti nama kita abri pese kur hadir buk maka tak majer sepenting ha insyaallah haul sekalian aki pah nutup tau sah holan kia iman mari holan penitian banyak utang ah wah ada saya majer ya berik lah saya tandi pese nyumbang lako engkau tak bisa nyumbang pese lek king terok apa cangkuk si majer kau bagus engkau anakku tak bisa dek cak dengan engkau lah tak sehat ngak ada pese apa nak boleh tina kau nyumbang ngerena boleh boleh tak napa tak kepak benoreng ayo lek majer mari majer kakek lek majer kakek mari majer kak enja tak majer isu penting lah nyuruh maki tak majer kan lah saya bos tak lebur je salah tak abri pese tak nyumbang kerena tak nyumbang laku pas salah kap aju terop je kan biko ero je beda iya aja kan lagi beda si beda cuma lihat taktik kisah aja aja ku tulang ke anda dan balik saja beda iya saya nak juga lihat sang roda iya siapa sih lo tahu oh ngereng buih dong kan lo kan seni kamu teti penilai lagi kak asli yang bal-balan penalti pah tepak gagawang aduh korang deh iya sih waduh mon di luar tuh kangen ben seedon kalau kun main futsal kita nendang tak gentang kayak itu jadi kudu ben sampean tori pak kompak alhamdulillah aing rasa kompak kapi kak aing rasa kompak kapi Allahumma beda acara hadir kapi beda ring kelakuan musibah hadir kapi sampai diberi situng sakit kapi deh ya situng mate kapi deh ya alhamdulillah kompak kongku dinarengki coba deh ya je mentir Allah selamat sampai ke akhirat amin Allahumma segak dinto si bisa pada pak kak senau sambil kerja bahasa mungkin tak teratur sementing maksud mentir bisa paham di sampian pelami itu ilmu semanfaat siapa orang kak ki beda bahasa kasar tak percuka ki senika kak bisa apa suruh ngujeng engkok boh minta ngujeng silem kandem roh benih kula benih keng kasar bahasa apa kajar kak keng mun bahasa apa nih ke nih sampian nih langit do kula bah pidato tore patako ka Allah kula ben sampian mati ya ibu di jadi daripada sempian ni kasut toy kula buat mana ya kan bah ngiding kapi mulai ngiding mah ayu mulai ya buk siapa lagi buki takut gila pada bahasa saya yang menyinggung sampian siapa lagi lakar sengaja singgung bi kula sampian tak mantom mantin mentar tetilan jalan kasayan sekak dintos bisa itu raki orang ben lebih nanya seporak lakar lai takdir Allah thank you buk reng bini nika pebanyak debu nika yatur Allah tak usah kira pikiran anapa mak le seimbang mun pahiro mane ke pahi ngak dengan laki kapi sepe ngak kuburan tunggu kuboro meredung ke temor mancoreng reng bini kan punten kak maka ketibi kan akan den kan maka kita ada orang ada
selaki nang langgar kok ro kan ngocak je dak remen anak pesa cenci beri aning tak bejer empuk kate mera Roma aku tak asapuan make ketiba dengan deh dak mah lopot colok lai ka bela bi kok jace pautang palagi ngap lo beri boy kok pelani bini ngocak tak grena beri dak mapan sate grena dak mapan tak beri aku tak lopot tang colok tak kira lopot engkau pelani bini menarempukan pas tak eding keding aki kapan ruwet pahi kebon ben pos apa akan demake ketiba benih-benih sampian oreng buk oreng nggih oreng ya mun sampian oreng siapa gelade aja kena memang diatur oleh Allah akhirnya rumah tangga stabil lemun maca solawat niku benih paham bu satu kar lagi bini tak bisa kak lagi bini ambu atokar nika tak bisa sepeda motor munyi dedet tak ke padang tempung i dalem roh belagi bini ni ka apolong siang hari siang malam pikirna lain betenna lain pendapatna lain setrumah disuruh aja tokar tak bisa malah gue sering ngebela mun acara mantan tokar di dalam keluarga ni kepenting napa faidana tokar ni ke faidana nyari perkara selaju engki nyari perkara lah mun mantan anyar tak usah anyar cek mun mantan anyar bede lagu nah ko mantan anyar sarung anyar pokol peto mate temar nika mantan mun selaju ko mantan laju sarung laju make abda pakun tak pa apa na boleh umur sangang polo balake bah ngocak ke babine ya deh kami ada setrum masa kali kakak si bini nyapir sambil namun lah cekam celang ala embur apa orang gila tak ibarat tak temur pala tua aja kerso tanya aki bisa kerso derem ya kerso kerja tak masuk cak gelak ada nek kene ngede bahaya mulai kada kekelah ambo dengki-dengkikan denereng tua kakek terus pakai jebuk malin anjak kemelak dia kakek jah lah tokar nikah tokar pon beli katokar boleh lah tokar nikah penting dalam keluarga mantan anyar tak usah anyare mun mantan laju mun tak iya anyare ada iki dah banggi pegel ceremet sengkah ruwet pah atokar pandai leduk nih mari atokar deh sebaci dah ada aku tak mari atokar pah niser teh ibu silake lemalum tak datang ngakan di metang kakak yo eko ada embo boleh setrum masan tak boleh kapan mari atokar setrum santak po sampai selake sing malam masihnya apa tak tahu andi anak lema mari atokar senya apa tak tahu ku tak kalah ke mantan anyar aja abung kau dekinya apa dah ada gitu andi anak lema king pun mari atokar sing ngocap apa lo tahu kok ngocap apa yo akhirnya selake gaderin tero nyari marga si tero nyapa piape nyari center king gaderin aku pos nyari center sampai center aki demes center le tak masih berdina nemu kakek nyampir si bini saya takut je bikin nama tanah iko jadi tokar ni kau penting dalam keluarga tokar ni kau keng makin penting cak tokar itu rang cuman keluarga ni tak bisa jatuh sini macam keluarga ni kak bodoh yang laki bini ni kau benar ya tokar keng pun tahun ngandung tahu sempat jauh bodoh lo teman-teman tokar keng mau temu telak sini kak jadi tak bisa cuman tokar ni kau kutu badah keluarga sepenting jak terlalu sering, jak terlalu jarang, jak terlalu sering, gih. Nah insyaallah selawat ni kata benah. Mungkin sampean bu, mun selake kikir sampean jak laban, gih. Jak laban sampean bah langsung macam senikah. Tala'al badaru alaina. Insyaallah ngeber pacang. Yang ki maca selawat tepat, kayak ngeber ngakir yang lagi kikir kele. Tapi nengen saus, malah selake kikir sampean nengen gih.
macam solawat tapi cak macam dan selake takutnya gua nyonyo kemudian dapur sampean bah qamarun sidanan nabi cak selake kikir sambil macoy pereng bah bagai diremas-remas sakitnya hati, betapa sakitnya hati. Mi amunyi PT belakang ni ketujuh benar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Beli boleh, beli ke ada boleh. Jadi molotan ni kan niat sepertama niat apa? Kelopai tulat jadi kita turun sih ngocak lah kelopai kapi jadi budak pengajian dinak reko mangkan pidato ni ke kenga ejak karo keng lekuk di sampean mak le beda oleh nah apa can kiai malam tahu keng lalu bur benih sani ke pengajian gula ke ejak sampean ni ke keng sampean mak le tak peleman. Jadi punya pak kutu keng gajah ngedok ni ke poin-poin yang saya sampaikan kutu keng ngai. Molotan yang pertama, anga bunga de lahir Gusti Kanjeng na. Akati perintah Gusti Allah kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu mun oleh fadl oleh rahmat papunga. Sekak di mapunga de kelahir Kanjeng Nabi. Ampun apuk teh masalamat orang se paling celaka. Pon. Bungkos je buk. Buntu. Hahaha. Jadi makle ngaji ni ke makle, jadi kan repot makin deka. Pengaji ni ke makin repot. Tak ikut aja boh tak ada kana serius kan lu iko. Ikut aja kalau pai saya berdepak, gih. Bon, kengain. Jadi poin maulid yang pertama, angapung ada lahir Gusti Kanjeng. Sekak dima angapung ada lahir Gusti Kanjeng Nabi. Ampun apuk teh masalamat orang se paling celaka. Pas era Abu Lahab kancana Abu Cangkel aja kayak ijah. Pon, itu yang pertama. Jadi cek repot kah? Aslinya banyak gelak ni ke tak saya. Ada tiaki ate ni ke buta cek pon. Kota be ate ni ke gali. Tapi mudah-mudahan Gus Bah justru ibadah tingkat tinggi bisa sini. Kenapa? Menjadikan orang senang berbuat taat. Ketika sampai ikut aja sampai ni ka akhirnya seruat erok pok compong depak kantor ni ke ngaji pah tak sengkah. Nggih. Titilan rok pendapat saya kembali sampean ya gelak kerjanya banyak. Keng magi sampean gelak saya berdepak keng ngain makle kula ben sampean pleman oleh ilmu benih karo berketat tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, itu yang pertama. Yang kedua tujuan maulid itu apa? Hilang boleh. Yang kedua dengan maulid kaula ben ajunan apuk teaki perasaan cinta dak Gusti Kanjeng. Yang pertama angga bunga, nomor dua apuk teaki cinta sekak dima perasaan cinta kepada Rasulullah kak dinto ampun nyataaki bi Gusti Kanjeng Nabi antah ma'aman ahbabta kor cinta dak Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan bekal epapolong swarga ben Gusti Kanjeng Nabi cak epon Kanjeng Nabi meskipun swarga tingkatna tak pada bi Gusti Kanjeng na anapa lakona tak pada can gela Kanjeng Nabi mun jaga bejeng malam sampean mun jaga Kanjeng Nabi mun malam ni kasenole tahajud sampean senole tahajud kan tak pada bi Gusti Kanjeng Nabi sepentinglah masuk surga mun esoro pada bi Gusti Kanjeng Nabi tak pada jelas tak pada pon oleh pon ki jadi molotan sepertama angga bunga nomor dua menanamkan perasaan cinta kepada Rasulullah dan membuktikan perasaan cinta lah cara untuk membuktikan cinta nikah akhirnya dibacakan di maulid sejarah Rasulullah baca aki Kanjeng Nabi katinapa Kanjeng Nabi kak dinto engak ponapa akhlak ke Kanjeng Nabi katipon apa anapa mi baca aki karena cinta ni kau tu kenal kelumun tak kenal mustahil Jangan lambat tahun 90-an tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta begitu pepatah lamanya
bila sudah kenal pasti kamu tahu, bila sudah tahu pasti kamu mau, lalu cinta pun datang. Mangkana baca aki sejarah Gusti Kanjeng Nabi, baca aki melalui kalam sejarah biasa atau ada yang dibacakan dengan kalam nazom lagu aki. Anapa mun lagu aki potra kula ben sampean ni kalau lekas apal karena anak-anak gini deng seneng nala lagu. Coba bisa sampean tengalen kalau ada PAUD ni kalau lagi nebuut atau pendidikan anak usia dini, atau kalau dulu namanya TK. Apa TK itu? TK itu taman kerek-kerek. Apa? TK itu cara diajari lagu. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Bumi banyak nang soleh dina. Abi ini berapa kak solehnya? Kan kan sini kata lagi. Kenapa dengan lagu nak kena gini muni lagu aki apal? Nyendem bisa gini deh. Mi genteng mun ditik kok. Coba ate sanang sambian nih, ate sanang sambian nih. Mun ngangkui lagu, makai lagu lambe tanya aki makin apal putran sambian. Tak berjaja, kula lagu. Terus aki bisa nih kene anje. Lagu lambe nih kah? Lah ketumpangan bodit lagu nak oleh 5 tahun. Keng pulan lagu aki nak kana pakunapal. Ate semangkin. Tore. Upin ben ipin tak dikje raja. Kak Rosla raja taklem opalat anang siapa je buk Arab pemi apal polan lagu mangka nabi ulama lagu aki sejarah Gusti Kanjeng laisa azka minka asla qattu ya jaddal husaini fa alaika Allahu salla daiman tulatuhuri ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam salawatullah. Masuk ke hati ni pani lagu aki. Tak usah saya cerita nada ni kada nada nikah. Na 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 na. Nikah lebih masuk ke hati. Napa boleh kalimat sinanana nikah iya seibi sambian. Laisa azka minka as-salah qattu ya jaddal husaini, sehingga kau leben ajunan ketika lagu aki ketika dintoh sekotuna tak masuk ketika lagu aki bisa tepak bisa masuk ke ate masuk Kanjeng Nabi de ate kau le aju. Maka ada banyak Rasulullah itu diceritakan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Muni ke bala Kanjeng Nabi ni ke Isra dari Mekah ke Madinah. Siapa lah melarat keng mun lagu aki. Ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamuniyamu. Ya man asrahi manusia seepacelen nilta wal anamuniyam ajunan nga oleh seeka oleh ajunan wal anamuniyam manusia tempo nate wa taqaddamta lis salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imamu. Jika cerita Kanjeng Nabi ketika Isra, siapa yang bercerita? Asy-Syaikh Mahmud Khalil Husairi. Waktu itu pada tahun 60 beliau adalah alumni Al-Azhar Mesir, diundang ke Solo tahun petong polo. Akhirnya direkam di radio Solo, RRI Solo, rekamannya Eki Beka Ampel, petek Masjid Ampel, akhirnya matura Pah Norok buntek sebelum beberapa jam. Salatu wassalamu alaihi
Lah itu sejarah Isra. Al-Imam Abu Sairi juga menceritakan, "Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim min adh-dhulami wa bi tatarqa ila anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami." Dan ini kapan lagu aki apal jelas lagi sampai Isra ibu sampai makin pernah suaratakan paku ni kanto. Ya karimal akhlaq ya Rasulullah. Deki bisa antaranya ku sepur ya kak. Pan lagu aki ni kau masuk ke ate. Engki na bangki? Engki na bangki? Makanya jangan heran kalau banyak para habai, para kiai, para ulama membentuk solawat-solawat. Kuda bisa sampean mun solawat biasa tak maca sekak. Mun cerita aki sejarah biasa terkadang tak mireng aki. Keng mun cerita aki lebet lagu kula ben sampean khusyuk sambil metem padahal pada tak tahu ka artena. Engki na bangki? Engki na bangki? Sekadin to Bapak Ibu hadirin bangkana solawat baca cerita Gusti Kanjeng Nabi baca bahkan gelak cerita Isra nika sampai mangkene baca matura Isra baca mangken mun lain benih nika saya baca munadana dara mah gampang kapucuk nafsu angkara ing pepaise kepiare tunyo iri lan miri sugihe tonggo mula atine peteng lan nista. Ada apa mik cenggeng bu? Tak ngerti. Artinya dia tak tahu sampean. Oh ya pada iki. Punya kurang sorba aja gula bi sampean. Cak gula ni ke Madura kia keng Bengkalan, Madura paling berak sampean Madura paling teh. Pada gula Madura kia bu, keng orang tak percaya mun gula ke beloreng Madura pulan muan ngak ring Arab ko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Yang kedua, senomor telok yang terakhir gula bah torona. Arab kaki bu. Engkorang. Cek pada bentang bini kaki fuk. Kapan para torona korang? Apa kaki lek? Minta lebur kata je kombi ompak. Ya minta karya plastik ke je gelak kapan ambu ompak. Gelak kapan ambu sagelak ya kakak. Untung plastik kita ni ompak kia. Yang nomor 3, kenapa harus bermaulid? Angal tok buring. Baca colok. Punten ke, yang kini tak cek ibu harus nengal tok. Baca colok-colan tongkal guru ke. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 1 at-tafarrah angabunga kula ben sampian kak dinto paringi nabi se paling mulja paringi nabi se istimewa luar biasa sayyidul anbiya wal mursalin kala ben amolotan kula ben ajunan nunjukaki perasaan bunga sekak dima perasaan bunga ada Gusti Kanjeng Nabi ampun ada tiaki selamat orang yang paling celaka pada malam Senin pasirah Abu Lahab. Nomor 2 nunjukaki perasaan cinta dek Gusti Kanjeng sekak dima perasaan cinta dek Gusti Kanjeng Nabi nyataaki bi Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabta atau al mar'u ma'aman ahab manusia bekal ipapolong ben saya kecintai. Nomor 3 kak dintoh mulang ngajari secara tak langsung potra-potra saiki betikal makite dung sepenting lekuk ni kanak-kanak tanyaki di dimana malam maka kecong amulodena
Di malam lagi cong entar solawat dan ini kemak le terbiasa nak kanak kini solawatan mak le terbiasa aroma sa entar kamolotan karena kanjing Nabi semakon adibu auladakum bi thalathi khisal bi hubbi nabiyikum acari cinta dak Gusti kanjing Nabi wa bi ahli baiti acari cinta dak keluarga kanjing Nabi pasera para habaib para sayyid saya ngak cek dan badan napa boleh Habib ni ka bener make salah cerok norok sembian karena dari bering pada Habib ni ka situng abak cuba aki lah norok abak cuba aki saya sampean abak cuba aki Habib pala Habib ni ka kelero Habib ni ka cuba Habib ni ka salah tikel cek toro macau keng cek cuba aki karena Habib ni ka mulja beni marga ilmu Habib ni ka mulja marga nasab kiai ni ka mulja marga ilmu mun beda kiai pah ilmu na elang gila otaba beda kiai pah lopah pikun elang ka mulja na karena ampun ilmu ne cabut keng mun para habaib punten make gila pakun habaib karena mulja beni marga makanya ya cari cinta ahli baiti akati Al-Quran menyatakan qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba kanjing Nabi mau langkah dinto tak minta puru tapi cinta ada ke ahli bait ni ka pakun aceraki senomor telok wa tilawatil Quran pakun acari cinta Al-Quran jadi cinta ada Gusti kanjing Nabi aceraki ka putrana sehingga kala majlis maulid mangken setan punten telok ni ka ekaule anga bunga nunjuk aki bunga dak Gusti kanjing Nabi senomor 2 nunjuk aki perasaan cinta dak Gusti kanjing Nabi senomor telok atoro parentana Gusti kanjing Nabi mulang putra kaula ajunan untuk cinta dak Gusti kanjing Bapak Ibu hadirin kak dinto acara molot mangken ni beda acara haul ki acara haul lebih gula bahasa tahun datang mun yonceng boleh sejam lebih kak iki gula ke Bengkalan ni ke 3 jam. Jadi mun mangkin ni ke Peleman, mangkin ni ke gula ampun setengah 12. Jadi dapat ke Compok deki sekitar kol telok. Kipun malam sini ke pagi kol petok mangkat boleh. Dapat ke rumah kol telok. Pagi berangkat kol petok. Kol rumah dapat kol telok. Mun ipun malam maki dah yato anak gula abid seandi alik bu keke. Bemangkin malam Jumat ya. Apa sembian. Apa jangan nak santri. Apolo ngareng laki bini asarin mun malam Jumat pada bi mati ereng kafir petong po mun sekalian mun semalam dua kali tos pak polo mun kena itu lo kali bubeni karo ereng kafir lah si mati make laki kelenger ini ya unsapora tak langkong para habaib para kiai atas kacang kolangan manabi banyak bahasa-bahasa klero manabi beda bahasa si tak percuka dek panjenengan sapora aki iki sapora aki sampai kejain benih niat dumut 2 pengajian keng sampian mak le merengaki sampai lestari pakajo benih keng nyentak keng mun gula tak pakajo sampian ngido tore gula ben sampian patako ke Allah jadi tempo ngido ya pakajo benih keng nyentak seporana manabi beda bener dari saya pada pak kebeneran kak ditumut telak fadl dari Allah manabi beda kesalahan dari saya pada pak asli umur dari keendengan putan kaula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.